Anya laki din! Apaw, talagang sakit din nga graduar kan iti kinabak mo ha, paray. Sana paring paray. Talaga nga graduar ako. Nagpindas magayam ti kayan-ayat mo, paray. Apan ipanag ko namin ti dayta rupa. Sana makasirpat iti nagpinta sa palasang. Ay na. Anilakit din paray. 24 lang ti taon na. Nagubing paray. Dayta ka man, paray. Ay, mong gayam. Anya nga tinagan ti kayan-ayat mo. Christine paray. Ay na, nagpindas ay. Kaya nagamamon niya ay. Pau, investigador ka matan paray. Kaya't kulang mo tamamon na. Si kaki di mo, paray. Nagamamu kami iti kasar ni Lloyda iti Biskaya paray. Naimbaglakit din tanalak ti Facebook account na iti. Iso kinulit-kulit ko iti chat. Bumigay din. Ay na, Tagalog ka na, paray. Halaga mo ta. Kahit kanong artist siwit, paray. Namaganti karabukob ka. Di pa'y makaramanan iti wakwak. Ay, si kakit di mo pare. Aguray pa'y atag trabaho ak pa. Tapno manayunak ti savings ko iti bangkaw. Nung mabalinan, ay iti rakon pare. Anya lakit din. Anya, kasta timbaga ti kumparem kan kahani. Ay, angaw na lang mo't honey. Anya kita graduate iti kinabaa. Kuna yan. Sa bagay, pudnumat kat di na ito. Iso nga, adapay nga igaid ko tiyag trabaho. Tapno manayunan ti ornong ko iti bangkaw. Tapno may kasar kamaten, Christine honey. Adakan ka day talando. Gamno para kanya. Simple lang ang akasar. Okay akon. Ha? Anwan ta ti bongga akasar. Tinapatag kat ti ayan-ayat iti nagbaitan ta. Ado mo tinagkasar abongga. Ngam in the end, nagsinadamat laang. Sa bagay, gusto kay ti datang bagam, honey. Iso nga amangan no pampanunutam at ikayat ko kat bongga. Sana, kas itinakunak, uray simple laang, okay ako. Ay, pa nga si Manong Lando, ni Christine kumadi kasar mo. Ha? Hape anak ko naman ita, ading ko. Ang mga nod dan tupay panggap mo ang agsabol iti sa bali, Si kakit di mo't. Saan to Apollo sa mapasamak na ita? Ay ayatek ni Christine. Kastama ti panagayat na kanya. Nakunak day ta, Gabot amok namin di ugalim. Kundi baag ka, ngam naasam ka matiti babae. Anya, ay, tila sasawa mo. Oy, si Kabading ha? No, may ranran ang adda ni Christine iti balay. Saan nakastagi ibagbaga mo? Ha? Ang mga nun niya pwede panunutan na namang narita. Apa, danag mo na yaman ng Lando. Anya lagi din. Ay ngam niya, palpaligipan ka laang. Si Kamat Gayam Christine, nagpiksa ti todo ng imay kapailangan dito balay. Wan manang, imaya kun. Nagarkilaak pa'y kiti ay iti tricycle ang nagluganak na imay. Ha? Naku na nga min nilando nga agsakit ka no ti ulo na. Iso nga imaya kun Adda imat ko nga agas na kanlutwan ta asidaan. Pagsabawon taman nilando. Ay, siya na nga ba, Ay na, nag-abala ka pa. Amumatan ti panagayat kan panangipatik ko kinilando. Ay, awanan di may bagagpaygan ka, Christine. Adamin kan katikayat ko, iti may isang agbalin nga ipag. Sika talaga. Kat pagyamanak ano kasta manang. Mala, awan na nyaman na. O, sige. Aginanag ka. Agkapeta, kalbasan na. Paano kitain ni Manong ko, ijay silid na. Sagbay tang agluto, iti pangrabyan tayo.
Asa ta ka talaga iti agbalinto nga ipag ko, Maridonna? Ha? Api anak ko ng day tamare. Uwan Tauray ado ti mga ibagbaga nga ubing kano, gaputa 24 na laeng. Ngam huwag ka, uray 24 na laeng. Angam na nakam. Amuna, ti dumiskarte iti biyag. Naghasat ka talaga no kasta mare. Isulaan ti babae an amok akasta unay ti panangipatag na iti maysa alalaki. Nasingpot ang arod no kasta mare. Sapay la ko mga rod da isunti gasat ni Manong Mulanto. Day tangaro ti kanayon ko nga ipalpalagip kini manong ko. Ikasar na ko man ni Christine. Tama nga no makabirok pa iti sa bali. Ay wala. Talaga nga amo mo ti ugali ni Manong mo niya. Amok Iso ang kanayon ko apalpalagipan. Kundi ba ni manong ko alando. Nga ay sos, Diyos mio. Nasa matiti babae, anya lagi din. Nay, unayin na nga isang baray. Ah. Pagat lapayag ko naman. Apay, mas daw ka. Amang ano, ada mas daw ka no agro nga abak dito sa ngwanam. Ha? Kit, asino nga iti kachat mo, paray? Takas taunay pa nag-isiisa mo. Ay, anda ka chat ko babae ija abroad, pare. Anya, babae ijabro nga. Well, pare, iso ni Brenda. Anda iji Saudi. Pwede, nagpintas si ka. Nag-sexy. Nagpunaw. Kan OFW pa. Ado, ti kwarta na rejay. Anya, ay unay kan, paray. At dala nga ro dun ni Christine na kaya na yat mo. Nga magkichatat ka pa lang iti sa bali a babae. Ay unay nga. Si kakit di mo't reserba adi. Anya, ay, reserba nga'y bagbaga. Napintas lang nga ro din. Kin nagsing po ni Christine na girlfriend mo. Nga adapay lang sa bali a babae kachat mo, paray. Tagari. Anya, Oh, kita ang ito picture minsan na kanya ko. Nagpintasan ka ni. Oh. ha? Ora sino mat alalaki akat matin nagtirik na iti dahi talang Anya lakit din. Ay na, nagpintas ka talaga, Brenda. Agyaman ak unay lando. Awalan yaman na. Okay, kumusta nga iti biyag, Brenda, my loves? Ay na, napahisam nakmanan iti day tagain bagham. Ha? Kastoy lata napintas kan agay ayat lata iti napudnugan ka, lando my loves. Oh, naggana sa'yo. Manulangan a bulan. Makaawid akmatan dita Pilipinas. Amom ka di, excited ako na makakita kan ka. Kasta akmat, Brenda. Excited akmat na makakita kin ka. Agsabat tanto nga ron ijay Session Road ijay Bagyo Mapantamamad ang pasyar iti kunada a Burnham Park. Ay, katuwan Padaanak nga ron ti panagawid mo, Brenda, my loves. Pag-awanan na ko Christine. Ha? Anyat kayat mo asawan lando. Pasensya ka kuman. Ika po saan kan nga ayatan? Anya? Saan siguro asyak tigasat mo? Ubing kapay. Isa masigurado. Saan asyak tigasat mo? Makasarak kan itong ipadam nga ubing. Saan akas kanya kan natinagan iti kalendaryo. Nga mabit lang lando. Agpudno ka. Apay, adda ka di sa bali a babae iti biyag mo. Awan karbangak nga agungat no ibagam ti pudno. Gaputa saan tamad nga agasawa. Awan sa bali a babae iti biyag ko. Ti kunaklaan. Awanen ti panagayat amariknak parakin ka. Isa pasensya kan. Na ito yan ti mao dia panagsarita ta. Anya? Kan pangasim saan ka kung mga umay ijibalay manipod ita. Apa yan, manong lando? Kasla saan ka matan nga agpampanuno at itinaramid mo kini Christine? Ne.
Saan ka nga kung kasta? Nasaysayatan na dyan inaramid ko. Saan ka di? Anya? Nasaysayat ngayon bagagtipon no. Ngayon ti agpamarangak nga ay ayatek pailaan. Ngayon kinapuno na kat saanan. Anya? Ha? Ti ko nam gid Ada nang isukat tamken kuana. Isu akas na tinaramid mo. Ha? Apay, napimpintas ka din ni Brenda nga adda ijay Saudi. Ngam ni Christine. Isu akas ta? Ay, puuna yan, manulando. Kaslamlain sukat ti balitok iti awan kasi iskanabanan. Ay. Saan mo nga amot itang tang-abam si kabakla, ha? Ha? Iso asaan ka kung mga agsasawi ti kasta? Mawatam? Anya, ha? Ay ayatek ni Brenda. Natimtimbang ti panagayat ko kinkuana ngam ni Christine. O dayo nga na mas napigpig sa ti apil na kahit. Anya? Ay, Diyos mio, Marimar. Ijakla mo no, anya di ibagakan ka manulando. Siyak ti agay ayat sana si ka. Iso asaan nak na isuro no sino ti ayatek. Nawatam? Ay, awanan, Mari. Kung naglagid din nga da na singpat, nga agbalin nga ipag ko, nga mawan madgayam. Ha? Anyat kayat mo asawan, Mare? Daya akapsat ko i-break na gid din ni Christine. Anya? Ay hala! Taapay ngay! Ay na, ada na amamo na nga min ababae nga daya abroad. Brenda tinagan na. Mas maapil ka no, nga ni Christine. Ay una yan alando, dayta. Napintas madlang ni Christina. Adda apil na. Iso na lang ata medyo batitihayt na. Awan issue ti height na para kanya. Ti importante, kati kinasingpat na. Ay, tiyak man amo iti kapsat ko. Imbadat nan sa mati panunot na. Ti awanan bain na lalaki. What? Nam amo na lang iti Facebook amne. Iso ka numatan tayo ayatan na. Anya lagi din. Ay, salbag pa ilaan. Apay, pudno ka dito nadamag ko, paray. Ha? Anya na ta pare? Nadamag ko nga nga, imbreak mo ka no ni Christine. Ay well pare. Inbreak ko na. Ta naamiris ko nga asaan gayang maisot ti ay ayatek. Anya? Well pare. Ta narigat ba't ngamin agpampamarangak nga ay ayatek pala nga oray saanan. Isungin baga ako ang tipod no kinkwana. Anya? Kaya't mo asawin, ti babaya nam amom iti Facebook, nga da ijay Saudi, ti girlfriend mo ita. Siyempre adi. Ay, unay kan pare. Aday, kung lagi din no, daya Christine, ti kasara mo. San magayam, aday? Nagbiddutak pare. Mas pilyak mo tan ani Brenda. Taado ti kwartana. Si kakit dibat. Kan may sa. Di abroad ko naman. Ay, nagsayangan pare. Sabi na ganun ti mga ibagbaga na singpo ni Christine. Ibaga pa iti daduma, nagswerte ka king kwa na. Numay na, sinayang mulaang pare. Sana sayang pare. Anya lakit din. Kasta talaga ti biyag. Adda pumanaw. Adda mo't sumangpal. Hello, Brenda, my loves. Ay na, kanayon na ka talaga ang mapapaisam si Kalando. Ay, kahuwa na. Alangan kit di mo tapagsangitin ka. Madimot ah. Okay. Kumusta ti agmalam mo, honey, my loves? Katkastoy lata. As usual, saan ko anarik na tibanok ko, gaputada kalata nga inspirasyon ko. Agyamanak no kasta, Brenda, ha? Aywan kaya. Lawas langan ti orayan at agawid kamutan dito Pilipinas. Wen, honey. Iso pa nga asim. Tatong palam ko matiin karim aso ko na nakijay Manila. Sigurado na itahan eh. Kaya't masawan, umay ka pa dito yung lugar mi, sakbay nga agawid ka iji probinsyayo? Katwan amumatan, napatag ka kanya ko. Iso aparakan ka ti panagawid ko. Agyamanak ka talaga, honey. Agyamanak.
kayat mo ti umay di Manila inton Merkules? Ha? Taapay pare. Sukunan ta ni Brenda, my loves. Anya? O pare, nakasarita kami ng tilugan nga iman maneho ni pare Marlon. Iso ti arkilaan ta. Apaw, talaga mo ta pare. Magagkaranak nga rin na makakita kin kuha na ti personal. Sukunam gayam nga raw. Kat apay amasapol pa lang ako yung kay. Si kagad di mat pare. Jack nga rin amaw ti turturo nga ki Manila. Saan ko na akabisado? Anya? Saan ka madanagan? Tabayadak ti oras mo. Anya lakit din. Ayun gaya. Sukunan mi ni Brenda iji Manila inton Merkules. Amang ano kayat mo matyo mayading ka? Ha, no way. Anya? Sukunan nga ibagbagam. No sukunan nyo laang. Saan awisan, tayo ti kaano man, saan ko amaaklon, di pa nang i-break mo kini Christine, kapulaang iti dayjay a Brenda. Anya? Iso asaan mo man, anam naman, amaya, ti pa nakilangan ko iti dayjay a Brenda, ha, manong? Ibagbagakon ko na tuman. Sika talaga. Aklunam ka dilatan, asaan ani Christine tigasat ko. Anya kalakit din, aya. Ay. Nagadugat ngayon bagamon, basta siya, ha? Sana ka interesado iti dayjay a Brenda, period. Kat sa dinongay kanu tayan nan pare. Kita-ita pa nga guru-uray dito yung parking area. Inchat ko pare. Paumay kanon dito ayam ta. Hello, my loves. Ha? Mabit lang. Sino ka? Anya, unay kan. Nailasin ko asi kanilando. Ngam siya, sana ka may lasin. Anya? Si Kani Brenda? Sigakit di man. Siyak nga rod. Anya? Si Kani Brenda? Apa yan nakasiksiksi ka iti Facebook? Naglukmag kamot gayam iti personal. Kasla ka ubing iti Facebook. Ngam ni, kurat-rat kamot gayam. Anya? Kung naklakit din na medyo ubing ka pa'y Brenda. Impagarot ko kasla agkaedad talaan. Ngam saan mo't gayam? Una yun ti kastoy. Anya lakit din. Ha? Ay, pasensya kan, Brenda. Ngam, na-disappointa ka talaga. Mangkita ka lang iti pagluganam nga agawid iti lugar yaw. Saan da ka amay tulog? Nay, kitagsaw ka mo ta paray. Uray dakas. Nay dayton paray. Kaslan na scam ka. Nakapimpindas iti Facebook. Ngam balye na magayam iti personal. Awanan nay. pa inda dya papay. Isumot na gaya matunggal ag video call kami. Panalang ti pakita na. Saan Ay, na pa'y wait. nga ipakita ti buo bagina. Uray latangad ko man paray. Sakit naka-filter amin na rupa na nag-video call kami. Tagayam, pakitahin. Iso malagayam atunggal damagag no manot tawon na. Yaw awan na. Tagayam, adda edad nan. Ayun na yun pare. Sinayang mo lang ni Christine. Nga pulang hindi dahi ta Brenda. Balye na mga. Huwag nga ron pare. Sayang nga talaga. Agbabawi akman ng nalpasan. Anya lagi din. Kung
Hindi dalusag pa'y di balay takunak no at da isang pet mo Brenda. Ngamawan mo gaya manong lando. Sardang anak man si kabakla. Aha! Dahil tati maganap mo, iti kasta nga ugalim. Di ka ngamin amo, ti mapnag iti may sa babae. O, anya nga ita. Sika lang arod tinayaw awan. Ha? Hay! Awan mon manong lando. Kundi break ka kini Christine, gabulaang iti dayjay a Brenda. Anam amom lang iti Facebook. Gabulaang dagunam amas ado ti kwartana. Angam, pwe? Bakit madgayam? Gusto ko mahamutin Nya kalakit din. Aha. Mapaypaysuan ka iti ibagbagag. Iso agasta ay salbag ka manong. Agnagam kano kayat mo ba iti makaasawa. Anya lagi din. Di kinabintas ti rupa ken ugalay, ket saan ang makita iti social media. Iso saan tay kuma, abasta agtalag iti makikita tayaw. Nasaysayat nga maamun tayaw iti personal. Nusan tayaw ang mailawan. Anya laki dain. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Ay, naimbag ka pa ito niyaw. Nakagatang kagaya man itilugan mo. Ay, uwan tata. Kasi nakat damat basit nga runong may agasawa, sumutin ating gatang may tilugan. Ay, mayat na ita Dumalat na ngamin dalugan na kay. Uwan nga ron tata. So ngayon karkarigatan mi kanibagit ko tigim matang. Ore, second hand lang. Ay, so, saan alang laeng, second hand alugan to niyaw. Dakkel mo't laeng agataday ta. Iso asaan alang laengan. Tata, Ay na. Maragsa ka ng unay, paraking ka. Kapag nakawaudyanan na, kaya nakagatang kamot langin, itilugan mo. ang yaman ak unay tata. Aha. Patsumot na jay tata. Nay, apay nga kastamot ng tibagbagam kontrakan nito niyaw, si Kamariyaw. Diyak ngamin pa dyan ang nagtaod iti nagbanuganda nga agasawa ti inggatang da iti luganda. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Ay kinuad da chicks ni pare Mario nga ubing. Anak kano ti baknang da jay nga ubing kay. Anya? Well, pudno na itatata. Iso asaan man akong di palastog da jay apari to nyo. Gapo ta amok ti pudno. Ha? Kundi palastog iti kagat-gatang na alugan. Ay saan na mo ta nagbanlugan? Ha? Ibagak to pa'y kinibakit ng adda chicks na ijay ili. Takitak man na nyo ti pagpatinggan da at tonyo. Ha? Lastog! Tonyo lagi din. Nagadumat tanday ta pinalingkim, Mare. Ha? Aywan, Mare. Ay, kat aglugan tan iti nakapila at tricycle. Tapno aggidantan nga agaway. Ay, sige. Umuna kalatan, Mare. Dagasanak nila kay ko. Napanlabit nagkrudo iti gasulinaan. Anya? No kayat mo, makilugan ka lakad na kamin. Isuka pa iti pagpasahe mi iti tricycle. Adda pagpasahig, Mare. Oray man kat no arkila. Anya? Jalaki di pagtatakunan ti makilugan itilugan yaw. Kasta unay apan ang ilas-lastog yaw. Ketsan mat anak taon iti banog yaw. Anya laki din. Jakman ang muno abay akas jalatan timbaga nila ikakanyak itay lakay. Kas dyan nga agasawa. Nagmayat pa iti panangibagak. Ano kayat na ti makilugan? Kaisuka pa iti pagpasahin na iti tricycle. Ngam kasi matintimbaga na.
Anya, Naku na pay, asaan ka no nagtaod iti bannog tatin gatang tay tilugan? Agasam man. wen, kasta ti ibagbagada. Ada ka no chicks ko, at 25 years old nga anak ti baknang, nga iso ka no ti pagkukwartaak. Oo na yan. Anya lakit din ay dagita ka aroba. Naglaing da nga rod nga agdadaal. Saan da akayat ti paartapan? Iso akas dyan, agsauda. Awan tinasayat nga ikdan ti dakas nga apal kulaktumat. Di dalat na makipagragsak iti balig iti padada tao. Saan nakasta nga ramidan dati amin? Makadadaal dalaan. Anya lakit din. Kunamlan asino dagiya nga agasawa. Nakalaslastog da. Uray anya ba ti panagpalastog dalakay? Saan ta nga itulok nga artapan datamot ah? Ay wala. Idaan niya ko maaga po nga itulukta nga artapan data. Ay saan bakit? Pulos asaan na mapasamak da ita. Iso apa nga asing, ta saan ta ko mga agsardeng nga agbirok iti ebidensya nga adda chicks de ja amaryaw. Iti kasta, iso ti aramidon ta nga about tapno iten nagtaman. Ay kawan na bakit? Iso nga rod akanayo na kamarabyan. Tapal paliiwag ngamin di pagburburdingan day jay akili. Ah, asino akeli dayta? Ah, ay kat ti chicks nito nyo ah. Keli tinagan ti chicks na. Anya? Amok ngamin di pagburburdingan na. Ay sauce. Ijay asidag tirang tay ijay ili. Asidag iti karayan. Barang maranaak ida nga agkuyog kinito nyo. Tapitsura katago sila. Ah, kastagayam. Ay katala, itultuloy mo day tangar aramidam lakay. Saan ka nga agsardeng, aging gaam makaala ka iti ebidensya. Ay katuwa na bakit? Makaalak lang iti ebidensya kung nagtumait. Siguradong agpatingga ti kinalastog daya at tonyo. Ay nyalakit din. Unayan, Laika. Anya launay aya ti panggurguraan nyo kadaton nyo nga agasawa. Makapasar nga minti kinalastog da. Anya, Iso ako nakkinila kay kang. Saan nga agsardal nga agala iti ebidensya nga adda babae nito nyo. Tamaki taman ti laing da. anya, ay unay daytan. Amom ka day, nga iti kastangar aramidin nyaw. Ipakpakita yu laeng asaan nyo akayat ti partapan. Anya? Nang rugi kayo laeng akasta, idi nakita yu anak kagatang day tilukan da. Saan kayo mo't asigod akasta kadakwada? Ah, Talaga met nga ibirukan nyo ida iti abot apang itinagan nyo kadakwada. Nang runa kiniton nyo. Anya kataad da chicks nan, puuna yan. nina naman. Imbes amakumikum kayo nga agbirbirok iti abaw. Agtrabaho kayo kiday, tapno magatang yumadag iti kayat yaw. Saan akasta apanang dadaal iti pada at tao ter aramiden yaw. Anya laki din. Apay nga binaya, kastao na ti pa nag-effort mo. Tapno makaala ka iti ebidensya nga ibagbagam. Sika, Mariaw. Ay kawan atata. Tano mapasamak da ita makaalak iti ebidensya nga da babae da jaton nyo. Ha! Mabali na makaswan. Anya, Ket no mapasamak da ita, ay saus. Ha! Agbali na nakakaasi ti biyag da nga agasawa. Mabalin da nga agsinakan, mabalin ang maawan ti lugan nga ipampanakil da. ay, unay, yun ta panunot mo, Mariaw. Abot na talaga ti sapsapulam. Tapno da pangitinagan kinitong yaw. Ay katuwa na tata. Ha? Iso asaan ko asar dengan daya akong parek. Aging kaasaan ko amay tinag iti abot ko nagtumay. Ha! Kasta gayam ti maimbagbaga da alay ka na. Wan,
Iso ti kanayon nga ibaga na tunggal umay gumatang ditaw. Unay daytan apa ng dadaal da? Kasta talaga ti bihag balasang kaw. Oray sa dino asuli ti lubong. Saan amapukaw dagiti tattao adakes ti apal na. Sa bagay, pudno daytan na. Ibirukan da ka iti about, sada ka itinag. Ngam da ito titandaan na mema. Amin adakes sa panggap, saan nga agbaligi. Aywan anana, awan pa'y tinapuutak ang nagbaligi, gapo iti dakes apanggap. Ay gatwan na. Iti da ito ya kinabakit kaw, awan pa'y napuuta ka kasta. Ibagbagada pa'y nga adda kano chicks nito yung agtawon iti 25. Agasang manday ta. Kasta da nga road, agaramid da iti about. Gambayan nyo laeng, agtrabaho kayo latta. Saan adagita ti makalapod iti panagasenso ti biagyaw? Aywan anana, Imbes a madadaal kayo, isukit di ti agbalin akarit iti biagyaw. Tapno ad-ad pa'y nga igaidyaw ti agtrabaho. Unayan ayan ni Pare Mario. Talagang aramidan da amin ang kabalanda. Makadadal da lang iti pamilya. Jakman na mo dagidya yung agasawa. No apay akas talaon ay ti pungtot da kadata adwa. Apal nga rod, bakit? Dakes nga apal. Makitkita nga rod iti post ni Mario iti Facebook at pasig pasagid. Aywan, oray dagiti post ni Laika. Pasagid matla amin di makitkita iti Facebook na. Yala, bayan talatan. Saan tang agpa-apekto ka na kita at tao? Anya ko mangamin agapong agpa-apekto ta. Iso nga rod, bayan talata idan nga agsapol iti abot. Tapno may tinag na talag. Amin na daga sa panggap. Saan nga agbaligi kung naktumay? Pudno nga ta tinadamag kaw lakay. Anya day tapakay? Mangirwar ka naman ang daton yung agas tawa iti may sa alugan da. Anya? Ne? Sino tinakadamagang iti day ta? Kat di ta karuba ah. Ay. Saan ko nga itulok amarta pandakdagi at tao? Iso anas ka na makairwara ko niti ebidensyak nga adda babae da yato nyo. Saan kan samot ngamin amap-mapan ijay igid ti karayan nga asidag ti boarding house ti chicks na nga ibagbagam. Ay mapanak to inton malambakag. Ha? Siguradwak ang mapalabas ko ida ijay arangtay ko nagtumay. Wan, bareng iti day nga aramidam. Kat patyan ni Emma nga the chicks ti asawa na. Tapno man magulo ti biyak da. Tapno mapukaw amin na pundar da. Ha! Di ko na dansa kat maartapan data. Ha! Nagbidot da. Ay, nagbidot da talaga. Iso amalaksid iti chicks day jato nyo. Agkita ka pa iti abot, amabalinta apangitan nagan kadakwada. Santa nga itulok nga artapan da talakay. Pagtuhin ang dito asoli. Masigurado ka magna ditaw daton nyo kanti chicks na. Ha? Makaalak matlay ti ebidensyak. Maipit ka, uray kita agpatingga matlaan day ta kinalastog mo. Ha, kunam sa. Dito yak pa'y igid. Tama na makakita ka niya. Dito tapang magkalaman! Tulang! Naimpaglakit din ta nasapa ka ng kariing nana. Diyak napansin, dagiti awag ti tattaw iti rabi eh. Anya nga rod ita. Adda ka nun nila kay ko ija ospital. Impanda ija iti rabi eh. Nag-ijarang tay. Ay, hapong amin aya. Ay, kating kakitaanan ah. Mapanak ko mga rod nana. Ngam, awan pagpasahik ang mapan ija ospital. Anya, Mga asi yung manana. Pautangan dakpay laang. ay salbag ti kasta. Adtaw, ti limagasaw.
Uray saan mon abayadan. Ay na, agyaman ak nana. Ngamsakbay kumamot amapan ka ijay ilay. Ingka kumamot agbraa. Anyamot tanday nga itsuraan. Ha? Ayawan yawn. Dayta ti mag-anab yu iti kasta nga ugali yaw. Gaputa saan nyo laakayat ti maartapan. Agbirok kayo iti abo. Kabibirok yaw. Da kayo lang araw tinayabaw. Ay nyalaki din. Huwag lakay. Kaumumay ko ata na iturog ko adagos idirabi eh. Iso adyak napansin ti awag dagiti nangyagkan ka dito yung ospital. Nagsakit ti ulok, bakit? Naitama ti ulok iti bataw. Anya? Apag iso ba to tinakatin nakakidyan tayo? Yakmat, nakita. Ngayon, tapang matgaya man at dahil ti likodag. Anya? Ay unay kan Mario. Manipod ita. Isardeng mo ti panangal-alam iti ebidensya ken ni Tonyo ken iti chicks na nga ibagbagam. Tanay, isupay kit din ti pa kay sagsagmakam. Ay, oo, bakit? Gusto ka talagan. Diyak kayatan nga ulitin pa eh. Sa anak pa yan nakala iti ebidensya ngam na eh. Siyak matan tinayabot. Ay, una yung tigas to yabihaga. Ala, agpaimbag ka lakay. Tapno makatrabaho ka manay. Nya. Nagdi Mario jirang tay ko nang bakag. Wala kay. Nagkapula ang iti panggap na ang makaala ka no iti ebidensya. Anya. Sigurado kanu ngamin ang makaala iti ebidensya, taijay kayo kanu ang magmagna kaduam ti chicks mo. Nilakit din tayo tang istorya. Amo pa din di Mario. Asino nga taayat ti chicks ko nga ada ija banda. Ay una yan, ni pare Mariaw. Anya nga ita, kabibirok na iti abot. Isulakit nga rin tinayabot. Dayta nga rod. Anya nga ita, aday di ospital, nasugat kanu ti ulo na. Ay, nakababa ay napakais istoryaan na ita. Kapulang ta saan na kaya ti paartapan, isong agbirok iti abot. Ngam isumat ti imuna anatnag. Una yan. Bayan talata. Maamiris da ita ti kinadakas ti ugali da. Anya nga ita Mariaw. Kumusta ti biyag? Ay, Naimbag man, nagkalang ijirang tay. Saan ka kita nayanaw? Gapoy iti panggap mo, makabiro kiti about. Apangitin na ka dito yaw. anya. Ay, apaw. Saan kami na nasaya ati kasta nga aramid yaw? Gapulang ta saan nyo, akaya ti paartapan. Iso nga biro kaya, iti pakadadaalan ti pamilya ti aking pamilya. Ay, tata. Nya ka ita. Nakababay laki din ay napakay sa istoryaam. Sikatin mo na anay about. Ay, ang laki din. Saan na maulit, tata? Ah. Ikarik tayo ta. Agpaimbagak tagtrabaho akit eh. Tapno makagatang ak matitigayat ko agatangan. Ay, kasta kami Dahita, ti imulam ko ba iti panunod mo. Idi pa'y Saan kita tayo tagbero ka iti about? Apangitin na gamit iti kumparay. Mawanan ka ka iti bay na. Ang lalaki, day. Oh, kumusta kayo na taulong paray? Maya tayo. Ha? Pare, awan mo't ngamin ti madingar aramidek. Tapno ibagam nga ibirukan na kiti abot apang itinagam kanyak. Tapno madadail nak. Anya? Oh, anya nga ita. Kabibirok mo iti abot. Sikati mo na anayabot.
Gapo lang na iti saan nyo akayat ti paartapan. Magsakit kayo na da umasinso akaro bayaw. Ti kayat ko lang amin da kayo lang ti pumintas ti panagbiag na. Ay, pare, naamiris ko na ita. Kat, ikarik pare, sana na maulit pare. Agpaimbagak, tagtrabaho akit eh. Nasaya, kasta ngamin Sana na itang dadadaan lang iti pada mataw ti among nga aramidan. Ta iti kaano man, saan nga agbaligi ti daga sa panggap. Nyalakit din. Amin na dakes na panggap, kat saan nga agbaligay. Ay anyalaki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anyalaki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din. Mare, nakita ka iti post ni Mari Ansyang iti Facebook. Ti kadison to open a restaurant da ijay ili? On Mare, Ayun mare, nakita ti post. Sana all ko nakangarod. nagaget at talaga na Mari Ansyang agasawa. Nagaget na ngagmula tinapteng. Isumat na ti bunga ti amin na bambanog na ngagmulmula. Ngarod mare. Saan to siguro matan nga agtrabaho ni Mari Ansyang ijay garden da? Tamang lukat da matan iti negosyo da. Ay, Ay, laimbag na pa yung agasawa. Umas asensoran iti panagbiag siya. Dagi jay tirumbang nga apalan. Ngam saan adakas nga apal amare? Nasayaat nga apal ti kayat ko asawan. Aramiden nga inspirasyon, tapno aramiden matirumbang. Aggaget, kasjay. Putno rin tayong baga, Mare. Isong agmula kayo mat kanila kay mo Saan kaya mapupukawon ni tinamnam at dantulat ha? Ayun, amare. Iso asikamat, inaldawam mo ti aglukat ijay salon mo, tapno umado ti customer mo. Ay napo! Laimbag lang hindi tanagranata, Mare Ansyang. Ngarod mare. Ada ko mamatla ibagakin ka. Anya rin tama rin. Into no August 80 grand opening ti restaurant mi ijay ili. Umay kayo Ay sure, Mare. Umayak nga umay. Umay kami ka ni Megan. Second ti mangawis kan kuana, da saan kumot ngamin amaran ranaan. Ay, wala, Mare. Ibagag to ken kuana, numapanag iti balay da. Agyaman ang iti panangimbitar mo kada kami, ha? Malipatan kayo ayamot ako kumarek. Pulos man. Amin a selebrasyon kan baligi iti biyag. Awisan kayo. Anya lakit din. Ay saan? Anyaga po nga umay kami nga agasawa? Huh? Mare, No awisin na kami, tapno lang agparamag ka. Ay, no way! anya ka din na itang ibagbaga mare. Kat nagmait mo ti panang ibagak nga awisan kayong agasawa para iti grand opening ti restaurant mi ijay ili. Oho? Amom, Ansyang. Kabailan mi matigumatang iti karni asidaan may no bilang laang. Anya? Di ko namkit day, kundi awis ka lang kada kamay, tapno may paramagmaw nga dan restaurant yaw. Kasta lang day ta. Ay na mare, awan day ta iti panunot ko. Nasaya at intensyon ko apanangawis ka na kayo. Oho, nasaya at nga, tarupa ma. Di ko namkit day, panggap mo lang tagpasikat, isa kundi awis ka kada kamay. Anya? Aha! No ti panagkunam kat umapal kami, it is soon to open a restaurant yu ijay ilay. Ay nagbindot ka. Ay niya lakit din. Gusto lang, dahil ngayon bagam kinansyang baka ito. Ay, wala alakay. Aya po aya.
Kapula ang tada ka no ti soon to open na restaurant day jaili, kundi hawis matan. Wagas na lang. Tapno agpasikat ko makanata. Ang lalaki rin. Ngam saan tama pan? Itian niya kumaga po ang mapanta. Ay, gumatang kalangan. Ay, may 1 kilo ang karne ti baboy. Tay sa umuti si daing ta. Pagtatak ko lang, ay, ati mapan makipangan iti grand opening ti restaurant da. Aha, wadula amin mo. Iso ang mapanak gumatang iti may 1 kilo a karne. Lutwag nga iga daw. Anya lakit din. Ay na, Mare, may salang ti kayat asawan day ta. Ha? Dakes nga apal. Ang moment ng damiling kan baldo nga kasawa, nakusel ti apal da iti karubad ta. Wan nga rod, Mare. Imbes anagmayat ti panangawis ko kadakwada. Ngam kas jemotan ti sungbat da. Urayak lang nakigto. Kasi da nga kasawa, no? No, da makita da nga mas asenso ti panagbiag na, apalan da. Di magkumamit, nasayat nga apal. Ang saan mat? Kapata dakes mat ti apal da. Ay, una yun. Isurat ti tao, ang sakit ti bitu kada, no adda umang angat akarubad da. Lumabalin, isurat ako man ti pumintas, ti biyagda. In short, saan da akayat ti paartapan. What? Ni, apay nga kastagayam ti imbaga ni Miling kin ni Mari Ansyang, Mare. Uwan, Mare. Imbes na nagmayat ka no ti panangawis ni Mare Ansyang karakwada, ang amkas niya matantin sumpat na. Ay na, mo kun ni Miling. Dakes kit di ang nga apal daday jay, iso akas ti timbaga na. Sa bagay, sakit damiling agasawa na ita. Dakes nga apal. Saan da maragsakan iti baligi ti pada da a tao? Ay, anya lakit din na pa nagpampanunot daytan. Ngam data, hindi na amuan tangad ti soon to open a restaurant na Mari Ansyang, kastaw na aragsak ta. Wan nga rod, ngam no kasano ti ragsak ta, isumot ti rurod dagiti nga agasawa. Apay, manulaang mat ti mangibaga asaan amakapan inton grand opening ayaw awis ni Mari Ansyang. Saan kumamit akas jay ti imbaga na Amo nga rin dyan miling, at agsakit ti bitukad ako na, anya lakit din. Uray siya. Kat amok mo ti ugali dagi nga agasawa ba kahit. Ha? Husto ka iti imbagam, asaan da kaya ti paartapan. Namda ka sumad nga rod ti apal da. Day tangarod lakay, saan da amaragsakan iti baligi ti pada da a tao. Siyak tupay. Idi na amuak nga dati soon to open a restaurant daan siyang. Ay kat nakarit matiriknak nga agmula iti natang. Parang matyampaan ta kumamat tinangina presyo. Un nga rod lakay, no makita ti panagsakses ti kaaruba, iso kumati aramiden akarit, wano inspirasyon, tapno aggagat kan aramiden ti rumbeng. Sa baling amin kadakwada kahit. Dakas ti apal da. Amamatan. Dua aklas ti apal. Apal a dakas. Kan apal anasayaat. Dakas nga apal di adda kadakwada. Sumakit ti bagbagida no adda umasenso a kaaruba da. Saan da akayat ti paartapan. Agyaman ak unay ti imay kayo nga agasawa. Mare, pare. Da kami kit di ate agyaman ta inawis da kami mare. Ay na. Naglawa mat gayam da iti restaurant yaw. Wan nga rod, Mare. Naglawagayam dito'y unag. Kasla nasurok at 20 tables. Sakto laang, Mare. Ay na. Sapay la ko mata maadaan tanto mat ti kastoy. Bakit? Wan nga rod lakay. Ngamnas kan nga agmula ta nga agmula iti nateng. Tapno makapatakder ta kumamot iti negosyo ta.
Amoyo mare, pare. Awan imposible iti tao nga adara paap na iti biyag. Aywan Ken, day tati makunaan na sayaat nga apal. Umapal, iso nga agpursigimat. Saan akas iti daduma nga umapal da, sa damang dadaal. Ay na. Di kalata baybayan dagiti kakasta a klase ti tattao maray. Dagiti tattao adakas ti apal da. Awan aasenswan da iti biyag kunaktumag. Anya laki din. Na yan akinagagat mo day talaga. Kasla saan kamutan ang mabambanog. Awan pa'y may sa oras kalpasan ti panangan ta. Mabambanugak mo't abakay. Iso na lang. Takayat ko nga ilipas ti pa nag-spray kiti mulat a kamatis. Itangan ka. Ha? Kituan. Tapno inton bigat. Agmulat ta iti tarong, iti kadaldalusta apagmulaan. Ay katuan ano day tati ko namlakay. Mala, inakon bakit? Inak ituloy di pa nag-spray. Sumarunukan to no makapalpa ka. Wen lakay. Talaga busy kayo ba di garden nyo, mare? Ay nawon mare. Nagsasarunong amin ti mula mi. Idi agsabsabungan ti kamatis me. Nagmula kami manen iti tarong. Sa ita, kunamanen nila kay ko, nga agmula kami kanu iti laya, taad dagatangan na asimilya iti kumpare na. Ang kasang manday ta. Talaga kayong papatimat nila kayo mo ter garden. Ket, kayat na kanong arod mo ti maadaan iti negosyo akas kadamarian siyang, iso nga aggagat kanu aging gaakabailan na. Ay, nasayat na ita, mare. Nadaluos ti apal nila kayo mo. Sana dakas nga apal, akas lay ti panagap-apal na miling nga agasawa iti karubada. Ay, dumamot amare. Sa bali mo, dagi jay. Sa balid at talaga, mare. To the highest level, ti kinamanagapal ta. Ay, una yan aya akaaruba. So nga wana aasensuan na ti piyag, gapit ti ugali kan aramid da. Nay, nagsapa kayo matan amangal daw, nana. Ayun. Napanak ngamin nag-purchase itay ijay. Hindi nariknak tibisin ka. Napanak nangan ijay restaurant daan siyang. Anya? Ado ti serving da. Saan ko ana i-boast? Iso aday tawy. Kan-kanak manun kalpasan ti pa nag-display iti lakaw. Mayat kadimat lang ti luto na. Amangan no agat dalikan. Unong saan agat asaw. Si kakit di mo. Nagmayat ti luto da. Manun adaras anapanak nangan ije restaurant da. Kat mayat mo. Nagadungarod ti customer. Tunggal mapanak mangan ijay. Napuno ti amin a tables. Saan aday tati salsalud-sudag, nana? Ilakwandak man kit di iti kamatis kan itlog. Iso ti si daan mi kanila kay kaw. Iso ti pangaldawan may. Dayjay mat abakit minda. Saan lang aglako? Nagadupay lang nga ibagbagana. Anya man ang timbaga na aya? Naku na naanapan kanunangan ija restaurant daan siyang ija ilay. Mayat ka na. Kanayon kanu nga adu ti tao tunggal mapan mangan ti salbag abakat. Anya? Oo na, hindi pa nang iday-dayo na. Hindi pa nga nandaan siya. Ano? Agpanunot ka man kit dila kay. Anya panunuta? Agpanunot ka. No anya ti mabalinta nga aramidan. Tapno dadaulan ta day ja restaurant da. Ha? Ay, wala niya. Maya, day ta na panuno mo Wen lakay. Iso nga agpanunot kay tiwagas. Tapno madadaal ta ida nga agasawa. Anya lakit din.
imbagam kin nila kay mo, Mare? Wen mare, masurunak ngamin iti naibaga ni nanaminda kanyak idinaminsan na napanak gimatang iti tersena na. Anya? Iso anak ko nak kanila kay ko. Agpanunot iti mabalin mi nga aramiden tapno madadael mi ti restaurant daan siyang ija ilay. Unay kan, Mare. Dakas matanday tang apal. Ah? Amo, Mare Miling. Idi nakita mi ti restaurant da Mare an siyang ijay ili. Nakarit kami kin nila kay ko. Nga agmula mo. Aggarden iti nalawa. Bareng tumama iti presyo. Iti kasta, kat bareng mapagasatan kami mo't. Kat makaipatakder kami iti negosyo. Ha? Na-inspire kami nga aramiden mi mati inaramid da ang nagtaudan ti swerte. Iso ang nakapatakder da iti restaurant. Mare. Iso nga ita, kat agap-apit kami matan iti mula mi. Nasaya at ata na tiyambaan mi tinangin na apresyo. Iso ang nakaurnong kami matan. Kat sapay ko mataag tultuloy. Kasta ka di, Mare? Kasjay tinasaya at nga apal. Aramiden nga inspirasyon. Ngam sabali at talaga kada kayo. Dakas ni apal nga dakada kayo. Agasam man da ita. Ipanunutan nyo pa'y at talaga iti wagas. Tapno madadael yu ita. Ay, anya lakit din. Ay, imbagak at talaga day takan kwa na lakay. Makapakigtot mo't ngamin ti imbaga na. Nga ipanunutan da kano iti wagas tapno madadael da ti restaurant daan siyang. Una yan ay adagi nga agasawa. Nanyala unay ay ati pagsaksakitan tinakam da. Naku na kano ngamin ni nanamin da kenkwana. Amayat kano ijay restaurant da marian siyang. Kanayon ama pumpuno iti tattao. Kat among matindagi jay. Da kas ti apal da. Ay, nanyalakit din dagi nga agasawa aya. Talaga adakas ti apal da. Di dala taragsakan di ragsak ti pada da tao. Agpanunot da kano nga rod iti wagas tapno madadael daan siyang. Ay, kitaramitan dalata ka di. Amin adaka sa panggap. Saan ngagbaligi? Wow! Managsakan para ka na kayong agasawa, Mare. Thank you, Mare. Nakasagana gaya mo ng iti materialis yo. Un Mare, kamaudyanan na kat maparugyan mi meten tinabayag nga arapa ap mi a grocery store. Po, nagmayatan, Mare. Iso apagyamanak unay ti panagpatakder da Mare an siyang iti restaurant da. Gapo ngamin kadakwada, kat na-inspire kami nga trabaho. Agmula iti nalawaan natang, bareng tumama iti presyo. Kat iso da ito yan. Dahita, tibunga tinasayat nga apal, Mare. Success! Un Mare, sapay la kumata mapapartak ti panagaramid da. Magagaran akon nga agopen. Ape, adagaya man ipatpatakder da Megan a grocery store dita asidag ti balay da, Mare. Ayan da. Nagdakil to a grocery store. Anya? Iso na dyan, tibunga ti amin na rigat kan pampanog da. Amo, Mare, ti restaurant na Mare Ansyang, tinang-inspire ka na kwada, tapno nagtrabaho naman. Ha? Tapno maragpat da, dagiti arapap na itibiyag. Oh, kita nyo ida, nasayat nga amin ti apal da. Isa makay patakder da matan iti negosyo da. Ang da kayo, nga kasawa, at da kas ti apal yo. Manipod pa iya ang good nga ginggayta, awan aasensuan ti panagbiagyo. Anya? Ay, origuraan na, tapod na matibagbagak. Awan tinasayat nga identidakas nga apal, Mare. Isa pang asyo, tagbalbaliw kayo kumamutin nga kasawa. Anyalakit din. Awan tinasayat nga identidakas nga apal. Isu nga ikatentay kumadayta. Awan asinso iti biyag. No isulat na ti adda iti puso kenrik na.
Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay.